Lijep pozdrav svima, ovo je posljednja videolekcija o Renéu Descartesu. Započet ćemo ju teleologijom. René Descartes bio je protiv teleologije. Dakle, prirodne pojave na ovom svijetu ne postoje radi čovjeka. Nema sve svoju svrhu. Pogotovo ne da je ta svrha zbog čovjeka. Recimo, ne postoje stvari da bi bile na korist čovjeku. Ali čovjek je dovoljno uman, ima dovoljno velik kapacitet da te stvari podredi sebi. Da im on da svrhu na način da služe njemu. Dakle, sve te pojave i stvari u prirodi ne postoje da bi bile na korist čovjeku, ali čovjek to može promijeniti u svoju korist. Prebacujemo se na Descartovu psihologiju, to jest na učenje o duši. Da bismo znali funkcije duše, kaže Descartes, moramo znati funkcije tijela prije svega. Daću vam dva primjera. Kako bismo mi znali što je sram? To je stanje duše. Kako bismo mi znali što je sram da ne znamo da se on manifestira na našem tijelu? Pogled u stranu, crveni obrazi, što još ne. Kako bismo znali što je strah kao funkcija duše da ga ne vidimo na tijelu? Skobećene oči, proširene zjenice, otvorena usta. Dakle, da bismo znali funkcije duše, da bismo znali što je sram, što je strah, što je bilo koja druga emocija, moramo znati kako se to manifestira na našem tijelu. Dakle, moramo znati funkcije tijela prije nego što možemo prodrijeti u saznavanje ičega u funkciji duše. Ti osjećaji, opažanja i emocije koje mi iskazujemo zapravo su u djelovanjima duše i njih je dvoje. Htjenja i strasti. Koliko je emocija saznano u htjenju za nečim i koliko je emocija saznano također u strastima. Tu također možemo naravno ubrojiti i osjećaj i opažanja. Duša svoje dužnosti najizraženije ispunjava u epifizi, koju smo ranije spominjali kao moguću poveznicu između res cogitansa i res extensa. Kad smo već kod strasti, strasti su dobre, kaže Descartes, ali ne u pretjeranim količinama. Zato ih treba kontrolirati na način da ih prepoznajemo i da znamo što s njima. Primjerice, koji je prvi korak alkoholičara pri liječenju od njegova problema? Najprije mora prepoznati svoje strasti. Najprije, dakle, mora priznati sam sebi da mu je alkohol strast i da na tome treba poraditi. René Descartes zaista se bavio svime i svačime. Bavio se optikom, bavio se filozofijom, bavio se matematikom, bavio se mehanikom. I tvrdio je da se znanošću trebamo baviti ne radi sebe, nego radi budućih naraštaja. I da trebamo drugim ljudima biti na korist. Jer ako nismo, onda zapravo nikome ni ne trebamo. Ne ispunjavamo čovječiju svrhu. Nije se htio baviti nečim što nekom donosi korist, a drugom štetu. Spoznaja treba biti na korist svima. Ljude je znao usporediti s bršljanom. Jer bršljan raste uz drvo i može rasti onoliko visoko koliko je visoko i drvo. I onda se krene spuštati. Ali može krenuti padati i puno ranije. Naravno da je to zapravo preslika kako i ljudi puno ranije mogu krenuti opadati, a mogu se vinuti u visine. Descartova verzija Platonove špilje glasi da ljudi se nekad jednostavno toliko znaju zatvoriti u svoje teorije, toliko znaju robovati autoritetima, da ne vide ni sami sebe i ne dozvoljavaju ničem novom da uđe u taj njihov podrum. Kad bi taj podrumaš došao u doticaj s Descartovom metodom sumnje, spoznaje, to bi bilo kao da su se u tom podrumu otvorili svi mogući prozori. Kao da je svjetlo ušlo samim time u taj podrum i da taj podrumaš konačno vidi sve. Descartes je od budućih naraštaja zatražio oprost, jer nije mogao učiniti više nego što je. Nije više imao toliko novaca za nova istraživanja. O njemu su napisana razna razmišljanja i interpretacije. Primjerice, jedan suvremeni filozof Karl Jaspers napisao je da je Descartes pokušao pomiriti racionalizam i skolastiku, a Windelband, autor jedne od najpoznatijih filozofskih hrestomatija, kaže da je Descartes od filozofije htio napraviti univerzalnu matematiku.
Iz koliko god se ljudi on sukobio, René Descartes ipak je danas na ponos cijele Francuske. Toliko od René Descartesa. Koristio sam se udžbenikom Borisa Kalina, povijest filozofije, priručnikom za pripremu ispita iz državne mature iz filozofije Dunja Marušić-Brezetić, udžbenikom Tomislava Reškovca Filozofija, te filozofskom hrestomatijom povijest filozofije Branka Bošnjaka.